Nā, kei te rere te pātai etahi, heha te kura huna e piki haere nei te Kapa Phoenix i te papatātai o te A-League. Kene pēr ko te pai o te mahi tahi o te honotahi a Alex Rufer o Ngāti Porou, rāua ko Clayton Lewis o ngā puhi i ngā tūranga takawainga te whakautu ki taua pātai. I ngā tākoro e whānei, kua toa karapipiti te Kapa Phoenix, ki te toa anō, ka eke rātou ki ngā tūranga e whā matua i te papatātai. Nei rā te pūrongo a Victor Waters. Ka rehe tākoro mo te rua wiki nā te mate kōwhiore te take. Engari kei te anga whakamua tonu ngā ahimanu o Pōneke. Āpōpō pēr, rātou piki taumata ai. Mena ka turakina a Piripane. Kāre anō te kapa kia hinga mō ngā tukinga e whā. Kua hipa, nā runga anō i te hononga i Wainganui i te kaunuku Māori, a Clayton Lewis rāua ko Alex Rufer. You know, maybe early on, none of us kind of, took the initiative to take the lead. Recently, we've kind of, had a good couple chats about just kind of the nearest man dropping down to be in the three, and we're a lot more aggressive now. Kei te karanga mai te ao, i nā te kakari kaunuku o Lewis. Ahakoa kua tata ki te whātau ia e ngaro ana, i ngā oma, kei te pū mau tonu, te uri o Ngāpuhi, ki te mau i te poraka mā. Every footballer wants to represent their country, and to be able to do that again just recently was a massive honour for me. It's been a while, but hopefully I can stay in there and be in there for the World Cup qualifiers. I think that's another massive part. Being a part of the last campaign and just missing out there. Hopefully we can take it that one step further this time and, get to the World Cup. E whakatinana hoki i ngā wawata, kia riro mai i te ipu o te ao. Mōna kua rua tekau mā rima tau, o tira ngā ua-uatanga, mai i ngā tau e rua ki Ingarangi, ko te huarahi ki Pōneke, te tino o ana hikoitanga. I did those 2 seasons over in England where, it wasn't the best time for me, but to come back to play for a New Zealand team, obviously in Australia, but, to be able to represent a New Zealand team in a professional league, I think it's always been a dream of mine. Engari, te rā te ā-wangawanga mō ngā ahimanu mō te kore whai tākaro ki te wā kāinga mō te kapa wāhine i tēnei tau. Me te aha, ko te tikanga ia, kia oti pai te tau ki Aotearoa, engari, auare ake. Victor Waters, Te Karere.